Hoofnuus vanaand, die regering bring verskeie groepe byeen om te praat oor voortslepende spanning oor ongedokumenteerde immigrante op Afrika Dag. Honderde betogers maak amok in Raklands buite Bloemfontein waar hulle buitelanders se winkels plunder. En die Suid-Afrikaanse vroue cricketspan vertrek na Brittanje waar hulle gaan deelneem aan die IKR Vroue T20 Wêreldbeker toernooi. Dis nuustyd op SABC2. Goeienaand. Die Nasionale Afrika Dag-vieringe in Moroleng in Noordwes is oorheers deur versoeke dat ongedokumenteerde immigrante na lande van oorsprong gerepatrieer moet word. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, sê dit volg op die besluit van verskeie Afrika-lande se ambassadeurs om die nasionale vieringe te boikot. Die burgerlike organisasie March and March het ook 'n reeks teen-immigrasie-optogte reg oor die land gehou. In 1963 is die Organisasie vir Afrika Eenheid gestig, wat later as die Afrika-Unie bekend geword het. Die doel is om die bande tussen Afrika-lande te versterk, maar vanjaar is die feesvieringe vertroebel deur burgerlike groepe se wekelange protesoptogte om ongedokumenteerde immigrante uit die land te verwyder. If they don't want to come here, we hope the citizens can take that posture to say we are boycotting South Africa. We are not coming to South Africa. Minister Lamula, President Ramaphosa, those people are working endlessly to show those people we are not xenophobic. And I want to say to South Africans, don't attack foreigners. They're going to leave. But don't fight the crime by committing a crime. Tradisionele leiers sê hulle mense trek aan die kortste end. The crimes and everything that is happening in the communities, it is not our community that is doing it, but the foreign nationals that are doing this to our communities. And we as traditional leaders have to intervene, and we are the one who are looking at our communities suffering. Verskeie gemeenskapslede het gemengde gevoelens oor die gebeure. Our kids, our sisters, brothers, sisters, they have been raped, they've been killed, so I think it's fair for everyone to go back home. So if you are undocumented, then you have to go back home. I think those who are having skills, those who are in our country legally is fine, we can have them. McKenzie het die voormalige president Thabo Mbeki gekritiseer oor sy siening oor immigrasie. President Thabo Mbeki, like myself, we have medical age. We live in houses with high halls. We are being driven around by security. Now he cannot speak. He's so far removed as Thabo Mbeki from the realities on the ground. Intussen sê die regering, hulle is nie gekant teen immigrante nie, maar diegene wat onwettig in die land is onderhewig aan die land se wette. In Durban was die ryk kleure en die ritmiese klank van tromme wat die vasteland kenmerk oral sigbaar. Die Afrika Dag-vieringe wil 'n boodskap van eenheid en maatskaplike samehorigheid oordra in 'n stad waar daar onlangs verskeie protesoptogte teen onwettige immigrante was. Die tonele en klanke van die Afrika-kontinent. Durban het sy kulturele rykdom met oorgawe gevier, maar onderliggend is daar 'n smeulende spanning. Groepe betogers blameer ongedokumenteerde buitelanders vir probleme soos werkloosheid, misdaad en die druk op dienslewering. Maar vandag was daar 'n boodskap vir alle Afrikane om die gedeelde waardes van Ubuntu te beoefen, 'n Afrika-filosofie wat menslikheid teenoor ander beteken. As a diverse African countries, we are coming together today and to celebrate this day peacefully without violence. As the Royal Zulu Nation, we are happy to be here, to be representing the Zulus as commanded by the King. We are brothers and sisters, by the way. We are born and bred in this country. Then therefore we need to be educating one another of the cultures and norms based on different countries. So this unity is very important. It's part of educating. It's part of showcasing that we are important. We have to bring the unity. We have to bring this togetherness no matter what. Vanjaar se Afrika Dag volg na 'n spanningsvolle week in die stad. Honderde buitelanders het saamgetrek by 'n skuilings in die middestad omdat hulle na bewering geïntimideer en weggejaag is van hulle huise.
We are all Africans, but what is important is that we are the Africans who are the law abiders. It's important that Africans from South Africa, Africans from other countries, there must be a law, abiders. And it's quite very important that today we are showing unity as Africans, as we are working here not only as South Africans, but also with other Africans in a spirit of social cohesion, which is quite very important, that we should be able to live amongst each other, but at the same time confronting any criminality, including the illegal migration, ensuring that what is happening must happen within the parameters of the law. Sommige voel vir die gees van eenheid om op die vasteland te seëvier met 'n dringende nasionale dialoog oor migrasie plaasvind. Die regering se justisie, misdaadvoorkomings en veiligheidsgroeperinge het die adjunkministers van polisie en binnelandse sake Polly Boshilo en Jabula Nzuza aangewys om die toenemende teenmigrasiebetogings en optogte in die land te takel. Adjunkministers van die departemente van onder meer justisie, polisie, binnelandse sake en maatskaplike ontwikkeling sal vergaderings met burgerregte groepe hou om die netelige kwessie aan te spreek. Politieke partye, insluitend die ANC, DA en EFF, asook die March and March beweging, het met die verskeie departemente vergader oor die onlangse landwye betogings wat soms gewelddadig geword het. Verskeie groepe het 'n beroep op die regering gedoen om ongedokumenteerde immigrante na hulle tuislande te deporteer, waarna owerhede ingegryp het. We communicated that as a cluster, we have taken a decision to get the two deputy ministers, Deputy Minister Boshilo and Deputy Minister Nzuza, to lead a team of deputy ministers in ensuring visibility on the ground for law supported by law enforcement agencies to ensure compliance with the current laws. And we've given them to say the JCPS is going to meet on the 11th. We're expecting them to give us first report on where they've been, what they've found, what is being done. So that practically, because that has been the call, that citizens want to see practical action from government. There have been operations by police, there have been operations by correctional services across. But because there's not been led from a political leadership and understanding the pressures of ministers, maybe perhaps availability, we've delegated the responsibility to say the DMs, we want to see them on the ground, all of them coordinated, being able to help us deal with this matter. Ondanks die optrede van die regering, sê 'n verteenwoordiger van March and March, hulle beplande nasionale staking op 30 Junie gaan voort. For us it seems like it's a government that doesn't take South Africans seriously. South Africans are saying they have it enough with illegal foreign nationals and they want them removed from this country. That's basically what the South Africans are saying. Two, we want to make it very clear that our call is an anti-xenophobic call. It's a call that takes the national security of the country at hand, and we want to protect the South Africa as South Africans. Die adjunkministers van die veiligheidsgroepering moet teen 11 Junie terugvoering gee oor hulle taak om te verseker dat wette in gemeenskappe toegepas word. Burgerlike groepe, gemeenskapsleiers en humanitêre organisasies het 'n beroep op die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie gedoen om te ontbind. Tydens 'n dringende virtuele imbizo is die groepsetsaksies liewer teen ongedokumenteerde buitelandse burgers bespreek. Die 400 deelnemers het egter die kommissie se grondwetlike mandaat bevraagteken en sê dat hulle bydra tot die huidige situasie. Die Verenigde Nasies se Menseregte Kommissie het 'n beroep gedoen op alle belanghebbendes vir groter sosiale samehorigheid. Emosies het hoog geloop met Suid-Afrikaanse burgers wat voorleggings aan die Menseregte Kommissie gedoen het. First and foremost, the South African Human Rights Commission needs to be dismantled. And I'm sorry to say this, and I'm respectfully saying this. This organization is useless to the core. It doesn't represent South Africans.
You asked us to give you one instance of where you didn't be for South Africans. The mere fact that we are here right now talking about illegal immigration, it's one of the instances. South Africa, it's a country of peace, but people of this country, they take time before they can react, when it comes to things, because they first trust the systems that are in place. But when the systems, they begin to fail, and they fail in front of them, they start taking actions like they are doing right now. They are not fighting, they're simply saying, can you stop ignoring us? Van die organisasies het 'n beroep op die kommissie gedoen om hul grondwetlike mandaat uit te oefen en die huidige krisis te verlig. We would like to see some action taken by yourselves as the commission after this meeting in trying to stop the current crisis from escalating any further. We would be failing you if we don't tell you the truth in terms of your own reluctance, in terms of intervening when these things are cropping up. You need to do better. We might not be everywhere as commission. Yes, we really accept the criticism. I think that is very positive. And I must also say that, yes, the commission also have provincial offices. We are more than willing to work with any organization, including SANCO. This year, we celebrate 25 years since the adoption of the Durban Declaration Program of Action at the World Conference Against Racism held in Durban, South Africa in 2001. It is therefore fitting to recall the significance of these interconnected documents, which have deep roots in this country's own struggle for equality, dignity, and justice. To date, the Durban Declaration and Program of Action remains the most comprehensive global framework for combating racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance. Organisasies wat buitelandse burgers van reg oor die vasteland verteenwoordig, het nie die sieninge gedeel nie. President Cyril Ramaphosa sê die vasteland het die kundigheid, instellings en leierskap om die jongste Ebola-virusuitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda te stuit. Die president het gepraat tydens 'n hoëvlak ministeriële vergadering van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming wat dringend saamgeroep is. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het intussen bevestig dat minstens 220 persone vermoedelik aan die virus wat deur die Bundibugyo variant liewer veroorsaak word, dood is. Die toename in Ebola-gevalle het gesondheidswerkers in die noordooste van die DRK genoodsaak om toetsing, siftingstoetse en monitering op te skerp. Die vertraagde bespeuring van die virus bemoeilik ook owerhede se taak om nuwe gevalle te bevestig. President Ramaphosa het benadruk dat spoedige reaksie, eenheid en openbare vertroue belangrik is om die uitbreking te beheer. We encourage other member states, African financial institutions, philanthropy and African private sector to join this effort urgently. Die president het ook aangekondig dat die regering $5 miljoen of sowat 81 miljoen rand bygedra het tot die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming se pogings om Ebola te bekamp. Volgens die WGO is meer as 900 vermoedelike gevalle reeds aangemeld, waarvan 101 reeds bevestig is. 2 nuwe gevalle is intussen in Uganda bevestig, wat die totaal in die land tot 7 te staan bring. Samekomste van meer as 50 persone in die Ituri-provinsie in die DRK is verbied en vlugte opgeskort om die verspreiding van die virus te voorkom. Ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans. Bly by ons. Welkom terug. Meer as 140 betogers is in Rocklands naby Bloemfontein in hegtenis geneem vir ondervraging en moontlike vervolging nadat verskeie besighede wat aan buitelanders behoort geplunder is en joernaliste met klippe bestook is. Die groep sê hulle is gefrustreerd oor swak dienslewering en bestuursprobleme met die Mangaung Metro.
Inwoners sê die hoë vlakke van werkloosheid onder die jeug en die teenwoordigheid van ongedokumenteerde immigrante plaas verdere druk op beperkte werksgeleenthede. Gemeenskapsleiers het die plundering en aanvalle op die media veroordeel. It's not worth it that when you are faced with challenges such as the ones that we are mentioning, then you must actually embark on distractions. And in actual fact, the element of those that are in the leadership of the distraction are either political leaders, wannabe councillors, and they are trying to amass numbers. Over and above that, there are elements of, thuggerism in it, criminals that are literally now taking advantage of the concerns that are there in communities. Die munisipale bestuur erken dat 'n gebrek aan werkskepping, swak dienslewering en bestuursprobleme vordering in die Mangaung Metro kniehalter. People are looting here, but they are not taking care of service delivery issues. There's a bucket system, they are not intending to address this issue. There's a high rate of unemployment, but we've got factories here. And also, we have a concern about this. The looting thing did not happen as part of our shutdown plan. It just happened because of certain groups that will take advantage of this. Ours was to go to the municipality and the provincial government to stop them working, because they are not working anything that is benefiting us. And therefore, as part of our campaign, we are saying this is not what we wanted, and we are not condoning any looting. We are against it in actual fact, and we are not going to tolerate it in our name. And as a BATA and SDF, we are going to go ahead with the strike until the national government provides intervention that we asked. Middegemeenskapsleiers se oproepe om kalmte, sê organiseerders van die protesaksie, hulle sal voortgaan totdat daar aan hulle eise voldoen is. Die DA sê die komende plaaslike regeringsverkiesing is die land se laaste kans om munisipaliteite daar te stel wat werk. Die party het sy kiesersregistrasieveld in verskeie provinsies van stapel gestuur. Kiesersopleiding is belangrik, aangesien mense wat nie korrek geregistreer is nie of wat nie by hulle aangewese stemlokaal stem nie, hul kruisies sal kan trek nie. Met die eerste kiesersregistrasie naweek op 21 en 22 Junie het die DA sy ondersteuners aangemoedig om te registreer. And this is our one golden opportunity. We only get this chance once every 5 years to start getting those towns, those villages, those municipalities working for everyone under a DA government. In Gauteng het die DA se veldtog op die jeug gefokus in 'n poging om hulle te motiveer om hulle demokratiese reg uit te oefen. We are asking for people to come out in their numbers to come and vote, to come and register, especially young people. The time for young people to take a back seat is over. We're asking young people, if you want a future that works, you got to do something about it. A future that puts you first is a future that you're going to decide, and it starts with you registering and you coming out to vote. Die DA in KwaZulu-Natal het die belangrikheid van kiesersopvoeding in die aanloop tot die kiesersregistrasie naweek beklemtoon. Die party het sy kiesersregistrasieplakkaat in die Umgeni plaaslike munisipaliteit onthul. Umgeni is die DA se vlaggenskapmodel en ook die eerste munisipaliteit wat die party met 'n volstrekte meerderheid in die provinsie gewen het. Die party sê, hoewel hy erken dat die kiesers ontnigter is, sal sy boodskap die mag van die kiezer se stem beklemtoon. Where voters can see what their vote does, they become more engaged with politics. So the message that lands here in Umgeni is where the electorate, where voters are engaged, you are able to see a difference in one way or another. Die DA in KwaZulu-Natal stem saam dat die uitslag van die verkiesing in 'n groot mate sal afhang van die jeug se deelname. Kom ons kyk hoe die markte vertoon het teen 5 uur vanmiddag met die sluiting van die JSE. En wat's volgende? Ons sportsegment volgende net hierna en ook jou weer vanmôre. Suid-Afrika se nasionale vroue cricketspan hoop dit sal derde keer skeepsreg wees by die IKR se vroue T20 wêreldbeker toernooi. Die span is op pad na Brittanje voor die begin van vanjaar se wêreldskouspel in Engeland en in Wallis.
Die Proteas was in 2023 en 24 'n T20 Wêreldbeker eindstryde en het India onlangs met 4-1 in 'n T20 reeks op tuisbodem verslaan. Suid-Afrika is in groep 1 ingedeel waar hulle eerste teen Australië te staan sal kom in hulle open wedstryd op 13 Junie, gevolg deur Pakistan en uiteindelik die heersende wêreldkampioen India. En so kom ons aan die einde van vanaand se bulletin. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Ons sien jou weer môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Die weer is as volg wat vandag aan betref bewolkte toestande kom voor in die grootste dele van die land, behalwe Noordwes, asook die Vrystaat en die streek tot in Lesotho. 'n Fris tot matige wind kom ook voor langs die kus, asook in die binneland. As ons kyk na môre, dit is bewolk oor die grootste dele van die land, behalwe in dele van Mpumalanga, asook KwaZulu-Natal. Oggendmiskolle kom ook voor langs die Weskus, dele van die Oos-Kaap, asook in dele van die Vrystaat, Mpumalanga, asook Limpopo. So wees asseblief versigtig, want dit kan sig belemmer. Daar is geen weerwak uitgerig dis Afrikaanse weer en so kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. Vir môre 'n sonnige dag kan verwag word in Pretoria, dit is koel tot warm. Pretoria te max van 23, Johannesburg te max van 22 en 'n minimum van 12. In Limpopo gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word. Anders koel tot warm, Messina te max van 26 grade met 'n minimum van 14, Polokwane te minimum van 8 en 'n minimum van 22. In Mpumalanga bewolkte toestande kom voor, anders koel tot warm, Standerd met 'n minimum van 5 en 'n max van 22, Skukuza te max van 28. Dit is bewolk in KwaZulu-Natal, anders koel tot warm, Pietermaritzburg asook Richards Bay te maximum van 27 grade, Durban se maximum is 26 met 'n minimum van 17. In die Oos-Kaap bewolkte toestande kom voor, anders koel, Willowmore se minimum is 10 met 'n maximum van 18 grade. Gqeberha het 'n minimum van 14 en 'n maximum van 21. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap, 'n koel dag kom voor, anders bewolkte toestand in Kaapstad. Kaapstad se maximum is 18 grade, minimum van 12. Woester se maximum is 19 en die minimum daar is ook 12 grade. In die Noord-Kaap bewolkte toestande kom voor, anders koel tot warm. Appington se maximum is 28 grade, Calvinia se minimum is 8 en 'n maximum van 20. Terug in die binneland en die Vrystaat, 'n koel dag kan ook verwag word met bewolkte toestande. Welkom se maximum is 23, Bloemfontein se minimum is 7 en 'n max van 22. Dan laastens Noordwes Vrystaat, bewolkte toestande kan verwag word in hierdie provinsie. Rustenburg se maximum is 23 grade, asook Mahikeng se minimum is 8. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.